Good evening, whakaalawhalahia tuhane hadau tolo atau wala tala tutupu. Koe whiwhilianga he whakatawhanu ke uta ke he tau tupe maua lang matai, he tau whanau whakaako whakalaulahi ke tau motu kehe, kua tupe whanau tau whanau moe nākai whiawhia. Koe tau seanga nei, ne kua talahau ha koe manako, ke liu kese ke he tau puhala, ne kua fua ke tau tupe nei, moe kua whitani he kamata, whakatutala e ikipuli, ke tupe koe matua palemia moe kautaha, Study Link i New Zealand. Koe manako ke whai hikianga a kua kisia kua naka i hangahanga mitaki e tau whakatokaanga ke tau mga hoko mole, moe kua lata ke whai whakatokaanga fōu. Ka koe whai i tapu nei kua whakatoatoa e tau whakatutalanga e whai NDDC, mō lau tōlu e tau whanau ne kua moa e tau whakailoanga ke whakalaulahi e tau whakakwanga ki he tau nei. Koe tau whono nei ke iloa e mahuinga he tau manako mo e tau amamana kianga he tau whanau whakako mo e whakatawhono tō oatu ke he tau aonga whakalaulahi. Koe manako ke whai whakatokaanga tō kamata hake e tau whakakwanga ke mahina ka hau. Ka koe a whiawhinai, ko hahaiai taha whakaholoanga ne tausi, ke whakamailonga ki e tau malolo he tau whanau whakako mo e kua moa e tau pepa, whakakatoatoa he tau whakakwanga whakalaulahi, ke he tau uawhi moe walu, ke he uawhi moe hongofuru.